Di sesampune raris manut pucepuk puilangan bebawasan dani sareng kami tumuli raris mekadi dani kriano patik bande suarieu nilarin minekadi genah linggih danine ya. Sang Putilar dani kriana patik bande suarieu kalirike tumuli hidoana ki agung sane nedung jagat kotalini nyabukang pengandikeun pengandikan idoana ki agung uyaki ngerum-rum pisan danene dia tantri adi ni kiki dewi sang aja ge ni dia tantri ragana di jalan ngajak Dewa subuh kesuk serah kapin yang manire manut kapin tetujuan manire gumanti pacang nyenudukang paman pati ngaturang ragana dini mai kepuri lan jani ngajak beli dini lan bareng-bareng dini dipuri adi pertemuan anak lana ketekaning anak istri buka beli gitu masih ragana dini sing jadelen tuah pacang metemu malah kelegang gitu yang buatannya yang tidak hide sang yang semarerati mademu lantas dini nyalanang kelegan kayun nemuang semare abang kedekaning semare putih itu jalanang jani aradu duagung siu
kedurung nyen wenten sane kebaos daging upukare malih punika durung kadur rarisane kebaos drestil utawi drestin sani jeung enten tios mangde kedulure nanduk sedaging upacara kadur gitu sang meraga lelangit sang meraga dewa pitaroya genep malik nenten je kebaos sah yen durung wenten upakara punika sampunang nendumun radu kedropon jaga matemu ring sejeroning kaledangan kayun semara pertemuan anak ibu kuakidu kadi pekayuni ratu ni puniki wandah kebaos semar dudu kelaksananya utawi sane kebaos semar nenten becik genep kebaos sahe punika sampun janten keucap parilaksana sane kaon utawi lempas ring sejeroning pemarkin drestil kucap mangala awanang asa punika ratu duaku duaning pertemuan sang laki rabi punika wandah kebaos ngeledekin jaga melara penanduk sedaging upakara sane kemargia nike kebaos meriasi teu ngicalang sekancaning ledek sane sejeroning pertemuan punika mangde dados bersih